United States ha naupang hausa zual pathumte en hole zoi ang pathumna Northwest hi reality TV star Kim Kardashian le rapper Kanye West Stefano upaberania a hausak na hi anule patena a trust fund an siamsak atangin ania he trust fund a hian in le lo sompali ayatam bitcoins dollar million nga le luxury yacht paruk te atelani Northwest hausak zong hi avayin dollar million zathum sum sari panga ani pani na Stormy Webster Stormy hi Kylie Jenner le rapper Travis Scott te fa upaberania ani po hian a trust fund Jangin kumkhata dollar million somthum vela luchina hemi baka thildang endorsement merchandise sales satangtein sumalalutani a net worth hi dollar million zasari somni perukani pakhatna Blue Ivy Carter Blue Ivy hi musician Beyonce le Jay-Z te fa ania kumkhata dollar million somnga alaluta apian himhlol atangin anule pate atangin dollar million za somnga donghala Blue Ivy net worth hi dollar million zariat somnga ni